Ke division clear to te in Savain Sibai Vek Ule Tunkar Chung along Klai district Hil Theng Langsar Zwalte ilo clear hawang u Ninni o LADC Classic Truth Com Zofel ani Mizoram Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati in Chongte Atlo Price Control Committee ten Khapui Chunga Bukna an Enfia Fika slash ek song bol na tour Zazela Somruk na Thoto ani Longklai District I Office Swak Boxer ten medal pariat an hon Tilal Biak Chungi kania Tuna Chanchin Kim Chang Zokin Ninni o LADC Classic Truth Com Twang Taka Zofel ani Lai Autonomous District Council Classic Truth Com Ninni o Chupu VL Mwaka Chairman LADC Kai Shwai na in nilai ni khan LADC Session Hall a nei chan ni in ninga ni khan twang taka Zofel ani LADC Classic Truth Com chan ni hian pu ukmangza thang XMDC Kumin June ni somni pathuma boral ta le pu VL doma XMDC Kumin August ni som pariata boral ta te sun na hun man ani a pu Vizir Sanga House Leader chuan twarpui na le sun na thucha soina hun amang hemi nu hian Chairman pu VL hwa ka Kai Shwai na in ro rel tan ngalani zone na le chan na hun man sun somani a nilai ni hian official bill pahni le private resolution pakhat putlu ani a CM Puzir Sanga bill putlu pahni Dalai Autonomous District Council Town Committee Amendment Bill sanghi somni pakhat le Dalai Autonomous District Council Administration of Justice Amendment Bill sanghi somni pakhat baka pu LR ding lian chinsa AOC bial tu putlu LADC in Longklai Master Plan Board sai ro se ti chu sai ho ani nu in lungral taka past ani Classic Truth Com ni na ninga nia nei chunzoma start question pathum lutin hengzo na te hi chan vekania official bill pakhat CM pu Vizir Sanga putlu Dalai Autonomous District Council Constitution of Planning and Development Board bill sanghi somni pakhat chu sai ho ani nu in past ani bok Tun Classic Truth Com a hian start question paruk lutin chan vekania official business pathum putlu ni bokin pomvek an ni bok Puvial Mwaka Chairman Chuan Twang Taka Session nei zo ani thei chu members te impact na le thanem ngai na wang ani ti in lom thu asoya Classic Truth Com ni o chu tiamchin omlawin ati to pani Mizoram Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati in Chongte atlo Mizoram Larsab Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan zirtop ni khan Chakma Autonomous District Council CADC Hunpui Chongte Kamalanagar atlo Larsab hi tuichong bial tu MLA Dr. BD Chakma Longklai Borsab Dr. Andrew H. Panlaldika CADC Chief Executive Member CM Pu Rasik Mohan Chakma Longklai Superintendent of Police SP Pu DKS Singh le official dangten anlo dong song ani CADC Rest House Tuala ama lomna income buat saya Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan mason na konga Ram chung mundang nen khai khina ADC hwam chunga mi te an hufal big thin chu poi ati thusoin state sarkar le district council hnuaya thoktu te zong chu rambial le ami cheng te masona na thei top chwa chu an mo phurna ani ti shethar le turin acha ani Mizoram Larsab chuan sarkar lai puin mipui ham thatna na scheme adwan sang te chu mipui wan tlangin an shiata an chhor changkai theinan mipui te hnena awareness pek baka Ahlothin nana thei top chwa chu sarkar na thokte mo ani thu asoya Prime Minister in India Ram Mipuite mani kutke dinga intodel na kong zo tura Atmanirbhar Bharat Self-Reliant India mani intodel awhla nena asom na tihlotling tura thei top chwa turin official kalkhom tele mipuite chu acha Autonomous District Council chungchanga India dan puin governor kawamo phurna anga te chu thata ka hlen chwa atum thu soin mipuite ham thatnan district administration le district council te chu inlungral taka thokho tura adu thu asoibok He hun hi Longklai Borsab Dr. Andrew H. Panlaldika chuan Kai Shwaya CADC CM Pu Rasik Mohan Chakma chuan inlom na thu soin CADC din huntlang puyatar langa CADC Executive Secretary Pu Pronit Bikas Chakma chuan lom thu soin huna kharani
lar sablom na income man zo hian CADC Rest House Conference Hall State Sarkar le CADC Hnoya Department ho tu te ne na income ho na hun buat sai ni in Borsap Dr. Andrew H. Vanlal Dikan chongte subdivision tin huntla puile SP pu DKS Singin chongte subdivision chunga ven himna lam din hun PowerPoint presentation a pe a hemin hu hian tlom ngai po shwai tu te kaushan shwai tu te political party sang shwai tu te le CADC member te nen income ho na hun a man puile nu in lar sap chan chongte community health center tlo in andin mun a ena zirtop ni chnu vek khan aizol panin helicopter in a thlok chhuak le ngal ani Longklai district I office chhuak boxer 10 medal pariat anla D3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship Vaisomli Pani na serchi pa nei chu tunkar zirtop ni khan zo felani a Longklai district I office chhuak boxer 10 medal pariat anla tunkar ni ngania junior men's final a silver lal rope ka son of sap thona Longklai chan mari chuan Kezi Somruk Pathum atanga Somruk Pasari Huanga Elisa Lal Thopuya Mamit boxer chune ina championa sub junior Kezi Somthum atanga Somthum Patni Huanga Kelal Shwai Twanga son of Kelal Fanthanga Bazar Veng Longklai chuan LH Vanne Twanga Lunglei boxer chune ina champion boka Kelal Shwai Twanga hi best promising boxer atan thanzui ani bok Zirtopnia final in next chunzom na junior men Kezi Somli Panga atanga Somli Pariat Huanga Lalrin Puya chuan NT Bay Patla Siaha boxer laka Vandoin silver medal adonga junior men Kezi Somnga Pasari atanga Somruk Huanga Lalkai Sanga chuan serchi boxer Ke Rosan Singh serchi boxer ne lawina Vandoi bok November ni somthum atanga khelchan D3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship Vaisomli Pani na serchip khopuya khelzo ta ka hian Longklai District Ayo in boxer pakwa an fe chhuak theya hengzinga pariat te chuan medal anla a Longklai District Ayo fe chhuak boxer te hian gold pani silver pali le bronze pani anla ani Longklai boxer te hi coach TC Laramchul Lavan a ho ani ek song bol na tur za zela somruk na tho zo to ani Pusi Raungura Executive Member LAD Changtu Chuan Zirtopni Khan Fecal Sludge Treatment Plant Ek Song Bolna Mwalkhang Muna Natho Mek Chu Ahmuna Atlo Pusi Raungura Chuan Longklai Khapui VC Te Natho Mek Chu Tha Ati Thu Soin VC Te Chu Ram Nei Tu Ril Rupu A Na Thok Chunzom Sel Tura Abe Sei Thu Soya Ek Song Bol Na Tur Bat Sei Na Tura Ta Na Khapui Chung VC Som Pani Ten An Natho Na Tura Ta Na An Sum Man Tur Hen Natho Na Tura Ta Na Phal Taka An Pe Thei Chu Fak Om Ati Thu Soibok LADEM Chuan Kanram Mason Na Konga Natho Na Tura VC Te Chu Sarkar Thopui Chunzom Sel Turi Na Ngen Bok He huna hian PH Lalman Sanga Deputy Chief Whip Point Thusoi na nein VC te natho mek chu thil thar ramta na chen fak omni thei tur ani ti in VC te lo chuan he thil hi athleng thei don lo ani ati a khopui chung VC te chu bul an tran to na a in lungrual taka ahmor bok ngi turin a cha bok Puvila Ramha ka Longklai District Village Council Association President Chuan LAD Changtu EMin an hatho na mun atlo thei chu lom om ati thu soin VC tenen an tho ho na achat thu le malam huna pot Longklai District ta na thok zel thei tura tho ho na tha an nei adu thu asoya he ek song bol na buat sai ani thei na thei top chha pui tu engineer man som tlanga LADC le Longklai District Village Council Association try to te malak pui na a Lom thu soibokin VC te chuan sarkar nen tho ho na thatak nei chunzom tura an in hwam reng thu a soibok he huna hian engineer man som tlang hlon sing LADC ne na tangin na tho dan report ngai thla kani a hen hai hi zazel som rukvel commission to ani thu soin kumthar January thla chuan na hi tho zo be sei ani thu tar langbok he ek song bol na tho mek hi 15 Finance Commission Rural Local Body Grants atanga sum ronkal atanga Longklai khopui chung VC som pani te sum thok hom atanga tho ni in cheng noi som kwa pasari point pani panga senga tho tur ram man ni in July ni nga sang hi som ni pakhat atanga na tho chan ni in January sang hi som ni pani thachunga zomman tura be sei ani hen na tho me ka hian Local Administration Department LADC chu nodal agency ni in Longklai Town Village Council Sen na hi an thok ani Pusi Raungura EM hi PH Lalman Sanga Deputy Chief Whip Pudi Hwan Nei Moya LAO Baka PH Lalming Moya Member Planning and Development Board LADC le MNF District Headquarters Longklai Shrai tu ten an choi om ani
ลงไกลขบวยช่วงบุกนักลปุยดานเละทิลมันบิดยาเตะกลปุยดานเอ็นฟิอาอันนี้ผู้สื่อช่างเชียงExecutive Member Revenue Department LADC ฮวินอินรินนิซิงคัน Price Control Committee Members เตจวนขบวยช่วงสจวรติเละฮาร์ดแวร์บุงรัจวรตูเตบุกนักลปุยดานเละสุรการินทิลมันอบิดยาจุงจ้างดอร์เนตูเตนอันซอมเละซอมเหลาอันเอ็นฟิอาผู้สื่อช่างเชียงRevenue EM จวน Price Control Committee จวนมีปุยตานเทตบช่วยอินมาอลาเมกเซลติสยิน Price Control Committee อินทิลมันอบิขยาเตเอ็นนนาเสียมทัดง่ายไล่เตอเสียมทำเมกเซลาสุรการินมีปุยตมาควางายาทิลมันอบิขยาเตฮีดิกตะกะกัลปุยนี MTN ฟิอาเซลันตุมทัวสวยบอกเฮมิกงดิกเลาตะกาทิลจวนรันโลอมันนีจวนอัตุลอังเซลินสุรการินอันจุงเชมนาอเล็กกอตัวทัวสยาเฮมิกงฮาร์สัตนตกอันโลอมันนีจวนอันเนนัดเทมชินตูรินเละมีปุยเตจูสุรการท่าติจักเละสวาลตูระทบปุยตูรินสอมฮาลบอก Price Control Committee จวนลงไกลขบุยช่วงทิลมันบิตุกเตเอ็นทวินเสียมชัดง่ายไล่เตเสียมชาอินมีปุยเตมันเทตูรินทิลมันบากะโลฟารอยบันเละนทกตูเตโลซาตูเตอบิตุกะให้หิมมันจันอันนี้โตอันนี้ชิน Baptist Church USA ช่วยตูเตเลผู้วิจิตรสร้าง CM 10อินคอมนะหุนอันเน่ชิน Baptist Churches of USA ช่วยตูเตจวนจิตตบนี้คัน LADC CM ผู้วิจิตรสร้างจู่ออฟฟิศเลี้ยง LADC สุรการเละตอมง่ายโพช่างเละไล่รำมีปุยเต็นเมียนมารัม politics ไว้อวางา LADC หวานชุงเราลุเตอันเราดนสันดานเละอันเราเอ็นกอลดานะริรูเละทิ้งลุงตะกินลมทวนสวยผู้วิจิตรสร้างจวน politics ไว้นั้นสตะกวางาเมียนมารัมจังไล่รำชุงรอนทานเตเทอังไล่รำมีปุยเต็นอันเราดนสันทู CBC USA ช่วยตูเตชิลิน LADC สุรการปุอินอเทเลเริ่มจางอังอินกันอุนาราลตันเตชมโดนนั่นแหละเอ็นกอลนักงะมาลากเซลันตุ่มทัวสยาเมียนมา politics ไว้นะฮิอันเอ็งเจนเงาโดนสวยหลอกเทอันนี้เราอวางินราลตันเตชมโดนแหละเอ็นกอลสวยนักงะฟิล์มครูเละอมเจเนโซกกัลปุยเอโรจูลทัวสวยบอก CBC US ช่วยตัวเตจวนลงไกลขบุยจูไลฟาเตเยรูซาเล็มเนี่ยอันไงทูสิน LADC สุรการจูไลฟาเตอินขานบุลปุยเบอร์อันนี้อังเงียนู่เละป้าจันจังะ LADC เฮาตูเต็นมังไงเละไลนัตตะการาลตันเตอันเราดงสงะอันเราเอ็นกอลจูเทหิลเทอันนี้ละวังอันติบอก CBC US ช่วยตัวเตฮี Reverend Haor Boyshin General Secretary in Ahawaผู้วิจิตรสร้างฮีผู้เอลดันยาละ EM ผู้ซีช่างเชียง EM ผู้ซีเอลยันจวาละ Deputy Chairman เละผู้เอลเซปตัวง Joint Secretary เต็นอันทรอยโอมันนี่ Inter-Village Football in El Nazofil อันนี้ November นี้ส่งปริญญาตจังหวัดเขตจันลงใต้ District Football Association LDFA ควายฮอต Inter-Village Football Tournament Junior และ Sub Junior เตตานาบวชใส่จุตุนการทอเลนีคานอาคารนหุนบวชใส่อันนี้คาร์นหุนบอดสยามควาเลียนผู้วิเอลมากาเชอร์แมนไลอเดนมาส District Council จานฟุตบอลซูอินฟิอามีเตจิงะลุดโลเบอร์ติเทคตัวขับินโคเวลปอินง่ายลัวฟุตบอลเคลมีเตปอินจูอัดลุดนัดจูพูชวักเทตัวระจันอันลักง่ายนี่อดีผู้วิเอลมากาจานฟุตบอลมังอินฟิอานัดจูโคเวลินง่ายลุดเลอดาสันเบอร์จิงะมีอันนี้ฟุตบอลซูไอซอนน่าตันเละดินชวบปุยลักอันนี้อดีบอกจุดแดงดินหุ่นเข่งเทตัวจานอินซุมเทนั่นเละไตมากนั่นเองง่ายตักเสตาตัวน่าชลายรัลเทียนจุมีติดเหตุจวนจากในอินเนอง่ายเตเรเปโปง่ายตักเซตันีอธิบอกผู้สื่อช่างเชียงLDFA President และ Executive Member LADC Sports and Culture นิบอกปอินทุสวยนันเนียนมิโซรัมสุรการทุนในตัวเตดูสักนาอวางินกันรำชุงอินฟิมนาละมาสนนากันในเทนตูรินมุนมาเตบวชใส่เฉาเมกเซลนีอธิอาลงทาย District ชุงอินฟิมนารูเรลบวชใส่เฉาเมกเตตาลังินทลายรัลติจวนอโลกนับเป็นชวักเทงไอตัวระตุนอายนัสเลสวาลจันนันลากอังไอทัวสวยบอก LDFA Inter-Village Football Tournament ตาเฮียน Under 14 Final ละ Council เวงจวนสิทุ่มสิขตาลงไกล3 Blue Teamในอินแชมเปี้ยนนาวมอยอันโซยา Under 17 in Elna ลงไกล3 Red Team เละบุงกลาง South เตจวน Final อันเคลาอินเคลหุ่นปางายะวันวานาอันอินเนตกนูอิน Penalty มังอินอัจฉริยะจนนันนี่ลงไกล3จวน 4-3 in บุงกลาง South ที่ในอิน Under 17 Champion อันนิตาอันนี้Inter-Village Football Tournament คาร์นหุนฮีปูอาวันละเท่าเลอา Vice President LDFA จวนนักไอชวยาหลังวัล VL มังไอสวาลา Match Commissioner จวน Technical Report เปบอกให้ Inter-Village Football in El นาอาเฮียน Under 14 นะทีมสมปริยัตเตลิน Under 17 นะทีมสมปกวาอันเตลบกาอปุ่มปุยะทีมสมทุ่มปัสสรีอันเตลอันนี้
college bank bial to MDC in Raltlan tetlo in chomdol na ahlan Pusi Shangchanga executive member in charge revenue department le adangte changtu chuan nilani khan abial chung chon hokwa Raltlan tetlo in anmamo eitur ahlan Pusi Shangchanga chuan MNF sarkar chuan kan unaw Raltlan te chu theitop che in achomdol mek zel ti sohin Raltlan naw pangten zirna an chunzom theidan turte ele in le ezonna an nei theina turin sarkar chuan theitop chhuat ti asoibok Tuntin huna chon hukha a hian Raltlan mi somnga pahni omin village council chon hu kai shwai na hmaya khotlangin an chen lailok na tur in thatak an saksaka an khosame kani college bank bel to MDC Pusi Shangchanga hi MNF unit college bank le village council college bank ten troi omin chon hu VC le MNF unit chon hu ten an lo dong song ani Longklai Borsa pin CMO office atlo Longklai Borsap Dr. Andrew H. Panel di ka chuan thojan ni khan Longklai Chief Medical Officer Office atloa antin hunle mamote amuna INFIA Borsap hi Additional Deputy Commissioner Paul James Mialung le DIPRO Pusi la shwai thwanga ten toy omin CMO Dr. LP Malso mahovin thoktu ten anlo dongsonga Office in Real Boldan le health program sang kalpui dan ba ka COVID-19 test le vaccination kalpui dan te soihovin har satna sang le achin fel dan turte an enhava mason na tur sang le chakle fel faizo ka na kalpui dan turte soiho ani bok Hethupat sai lai thengin Longklai district chunga COVID-19 chidan na pek chu ngorta ka kalpui chhome kania tundin huna Longklai district chunga mi sing ruk sang sari zanhi samhi pathum chuan first dose la to in second dose la to mi sing thum sang thum zariat somruk pathuman oma Longklai district target achanga kumsom pariat chunglam vaccine la to rangai mi sing riat sangni zathum somnga pakwa a vaccine lak mabak mi sing khat sanga za somthum paruk an lo ama vaccine la to hi za zela mi somriat point pakhat ang ani Longklai district a COVID-19 chidan na mi sing ruksang sari zanhi somni pathum hena pek ani to Longklai district a kumin January ni som pakwa atanga COVID-19 chidan na pek chwa chu pek chunzom zel ni in hethupat sai lai thenga Longklai district chunga vaccine la to song za chu mi sing ruksang sari zanhi somni pathum ani Longklai district a vaccine la to mi sing ruksang sari zanhi somni pathum zinga mi sing thum sang thum zariat somruk pathum ten full dose la to in first dose la to full dose lak mabak mi sing thum sang khat zathum somruk an lo om ani Longklai district target achanga kumsom pariat chunglam vaccine la theichin mi sing riat sang ni zathum somnga pakwa a vaccine lak mabak mi sing khat sanga za somthum paruk an lo om ani Kaushan Thuthar Baptist Church of Mizoram LATKP Coordination Committee buat sain seminar nei ani December ni khat pathian ni khan BCM biak in town charge siaha a BCM Relief and Development Department le Longklai area TKP Coordination Committee tangkop buat sain siaha East siaha West Phongpui North Phongpui South le Phongpui West bial TKP tetan mental health and population growth on Christian perspectives ti thupui mangin seminar anne Reverend Lian Chunga Khyang te siaha West bial to pastor in hunser amanga hun khat na hi Rongbol 2H Larem Rata Finance Secretary LATKP in Kaishwain mental chungchang hi ti larin mwanan zirtir na apea population growth on Christian perspectives ti thupui mangin chotnulama zirtir na nei anilea pu David Zauthan puya treasurer LATKP in Kaishwain Tilal Phone Valley assistant coordinator BCM R&D department in zirtir na apeve thung ani Longklai area TKP te hi chairman Rongbol to Elvis Lel Thangswala Hovin Longklai atangin an kala hetiang program hi LATKP le R&D department te hian Longklai a po an lo buat sai to ani Medical reports Christian Hospital tunkar chunga OPD and Tirzat mi somruk patni damdoi ina na pangpathum nen mi som panga ankle mek anneya damdoi na changin mi som pariat chhatir an nei thung na piang an nei lawa mi patni hena vaccine pe kan ni tunkar chungin Christian Hospital a mi thi an omlawa hetubat sai lai thingin cabin rak pathum an nei mek ani tunkar chungin rek mangin sample somni pathum test ni in shikai mu chwa an omlo POL reports Mizo Fat Filling Station
he thubat sai lai thleng in mizo fat filling station a petrol ms hi liter khat cheng somka prok le paisa somruk pakhat ni in tunkar chungin liter sing khat sang hi alo thleng thara liter sing khat sang rukshal chwa ni in free sale pek chwa ani tundin huna petrol xp hi liter khat cheng za le paisa somruk pakwa ni in tunkar chungin lo thleng thara omlawa liter sang sari zanga sha chwa ni in free sale pek chwa ani diesel hsd liter khat cheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in tunkar chungin liter singa alo thleng thara liter sing ruksang thum shat chwani in free sale pek chwa mekani Mavula filling station he to bat sai lai thing in Mavula filling station a petrol ms liter khacheng somka prokle paisa somruk ani a tungkar chungin petrol ms liter sing ni sang ni alo theng thara liter sing khat sang li shal chwani in free sale pek chwa ani diesel hsd hi liter khacheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tungkar chungin liter noi khat sing ni sang li alo theng thara liter sing rat sang thum shat chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a rongbol na gas bur sangkhat sakwa somruk panhi lo thengin commercial gas lo thlen bel aom lo thung hetubat sai lai thengin bazar venga a rongbol na gas hi semmek ni in lo theng le tur be sei po bazar venga sem chunjom tur ani ang tuntin huna a rongbol na gas hi bur khat cheng sangkhat somruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang hi za ani Khatisong khatun kar chung along klai district thil thlang langsar zwal kan thir ho thei te chu ni e